Bedo is an ambasia matapesa to pay canele, menya to pay canele me pom trigger for Poyama or Betamana Conab in yet talk before TV kele online, you care my global mille test transformation, I my global mille the offer don't po, akpobedi for that kaul me up a door for the pay out. Tamada Pomana Bonabana Hodge body, by a lumkuremianti, a labrador, you catane le popomam. Na adom me do anye anupomo ikemi chove plus sube mi ademi afa vinyenye afia mi ademi afa de konwo plus mi afa jojo manyewo afia alaba fifia television alonu pomo ikem jimi no do wana zigedia yi ketwomo le nemi amebale mi agi demo yi manya mesia me ikpo na vovo eno na television tibe yakpo ta mi va we plus sube enu pomo ya mi avi de online alaba amesia me na soro no twu epedu onti vivi to mi afa de konwo egba amajuru hose kenye Kristo subo aba we be mi afa de konwo aba bubu bebi enye be de mi nya vovoto to ikele de konwo plus subo doma bele no mo kata medege no be de konwo no kai wonye du kode sia de ikele heya ma hafi wado te pe kawula anyigba manya anyigba de kamare kemo noji hafi overjiu tanova do tepe ma wo sayo no anyigba magia o sie gbedidi ade to amayo ke nongo na mi atogbu ke meyo gabopuma bebe mi apetrono wo we hogbe to anyigba ma wo sai ke no anyigba ma si hafi over anyigba gboro na tepe wo si agboro be anyigba eji no go ugbo na enu ikple yo mo wone o mo kofude anyigba magio anyigba magia bia nkeke yala o ma di agboro anyigba ya nkeke yala o mo wona nu ye krutoto enu ye ojebo wawo la anyigba magia esema o dene ke esema evazu anyigba makple duma pe koi ke o lebu wa no nyinyim elevuvu na subo nyebe abrobo le ma usubom alo amade na hogbogbo ade le tope do kwisi abacho he dade anoklu jem ne gbogbo ma no gbadom dani vovotutu gande le subo ple de konwo dome eduka me na chu ejesi de konwo ikele duye ke me na chua bebe nyebe eduye me na chua edu afa nko esegoma ameka wo chuduo e kaye mi togbo ovado ehron ike me na chude ejesi ehron fa se propododo ikele osia ekokai le ehron ma osio enuyo kple bubuo we nyesusu yeta mevu nupomoe de online mototogbe akoso adenlia mi ape kapo jesi ka na nyebe babiare de funawo na nyebe matenwo ga akoto Facebook na kwetua eyenye 0503 4471 447550 0503 447550 number ya lo number ya yomelefia omoyoneo atonwangulo no sianu akotoji to WhatsApp alo SMS na mi alabe enuyo kata ne kpobe ememe kokomo ememe danwio bele enuyo kata leji mle do fe ya kpobe mi atrasi adelentia wo ha wo doda sie wo nyebe na domido ne gbule ne mi adododo yo kata le a engineers yo kata le studio agbagba jegelenti bo wa we wajuro enuya fu melede nu fu amokokoma mi ape camera ele clear le kene kpoe enuyo kata anti olebe mi avu nenyebe mi atogbu le edugawume alo zomo haide edo pere te para nenyeba mado kwa otwam mo ova mi adevadi elebe na biareko be susu kata mi atogbu wona no mo dolo ye na biareko be aro yi anu mo twam kokko gbowa wode amafefe amafeda ble ende kavaro ocho hegboe eva mi de eva cho he wokono no hafi adi susu kata mi atogbu no mo na biareko be susu kai damagbe ne mo mi global Kristo subo ma wo ba Yehowa Yesu Kristo va kodo ku he savo de amagbotopo mata voa de susu mata me hia be amagboto na gachu agbo alo na mi le konu no ado wo me awunla akopo vude azon kake ebiareko be susu kata ike Britain to for Queen ike Queen Elizabeth ike le ziji kunye chova ya elebe na biareko be susu kata yo kwa yo wu agbo ekobore ani babu no zomoro ema emenye de kono ewonya amayibo mi na mitro susu de mi ademu mi abu tamo ekochu mi adokwemu bibie mi adokwe ba egbe
yike Kristo subo ba ho apere mi ama ba we be de konu ami ba sisim de mi ade konu gba mi bie mi adoku be egbe pel echo yike ba ya wodomoto kai mi to mi no na agbedidi mi to gbo no na agbe pe alafa wono na agbe pe alafa de kakpla fa alafa ve afikuo kakebe bie nye be egbe yike mi gbogbo be hospital do yo pe ganganga o le ya abegboto ba kukum abekoklo wana nu kawe damegbe na nu mawo egbe nku vuvuva Kristo subo va na biereku be egbe bele echo ike ba yide esro de pa leke ocho hele efififi leke ocho hele bib nu ka bibra be Yehowa ma opese wo wodo motore kanye be buto okpolo no be agbe no na deji na alo na no agbededi biereku be echo ike ba yikple gbade wodo moto kai eviu bubu ye bromi la wodo moto ka me wole susumata olebe na wora kakple mi esi ayi chundi ga asheke heyi na kwa negere mi apodo ko ya musianu ke dimna bi asachu apodu ntia na sege di chojura ke gbona mi nyanwe be azadudu leji yimla abanyigbaji kosira yo makatama anu yo kata leji ma na Yehowa ma won na chojura gbe heyi na mile emotwonu kata ga bana mesiama medakpe manya bro na vo nanye bebe bia relasiwa nanye be na nwule we nwule na na kwedara Facebook allo 0503447550 ba bia de sia de ke kure abedu ntia we ya bia mi lenti dogana medakpe manya bro na o na Yehowa ma won na juragbe mile godoge emananyo na mesiama bye bye. But maybe. Se me wie first so betina me hwe wana still wada eno nti na me santu asu saa because nsemo a meka ne nyina asa so wakati sese de makati no enti munko hwe mu duane no dias me pese me komeko as a commodity we dey comment bi ababa bi amahu anti me reply wa ha commodity